Ginbaton han pira ka magturot duha sinirangan Visayas ang kontrobersyal nga komento ni Anay University of the Philippines o UP professor nga Anay National Security Advisor ni Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. nga hi Clarita Carlos. Unay ni nga ginpahayag ni Carlos sa social media ni ka-13 Pebrero nga bisan nga naka-aircon ang mga classroom kun an magturot do in hamubuan hibaro, waray lagyapon ini gamit mahitungod nga waray gyapon mahibaroan ang mga estudyante. Sumalakan Edgardo Carola usa nga magturot duhan Music Arts, Physical Education and Health o MAPE ng level 6 to 10 Social Studies, diri nagtotoo nga ang mga magturot do in hamubuan hibaro. Lugod ang mga ini inbaltok ngan madiskarte. Dugang pa niya nga diri insakto ang pag-generalize hausa nga komplikado ngan seryoso nga propesyon. Halain naman nga bahin ginpaangbit ni Carola nga nakaabot iyahin kakulangan han mga kinahanglan hasulod dito ni eskwelahan. Sugad iton kuryente ngan lingkuran ngan kawarayhin internet. Nanawagan naman ni Carola ha Department of Education o DepEd nga tagan nin atensyon ang kakulangan ha mga gamit ang mahitungod nga mas makakagaram ang mga estudyante nga diri na magkukuri ang mga magturot do hira panutduan kung kumpleto na ang mga resources. Nganti kang didiha Bombo Radio Tacloban inihi Bombo Renzo Lisigas and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!